जुने निवृत्ती वेतूनच कायम दवरचे हे मागणे खातीर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाची रॅली आयतारा गोंया पावली। 5 सप्टेंबरासावन सुरू जाल्ली ही यात्रा आसाम, कन्याकुमारी, वाघा बॉर्डर, गुजरात अशी करीत मडगांवां पावली। 5 ऑक्टोबराक ती दिल्ली पावतली। केंद्र सरकारान लागू केल्ले हे निवृत्ती वेतन फाटीं घेवन जुने निवृत्ती वेतन बेगीन चालू दवरचे म्हणून तांची मुखेल मागणी आसा। निवृत्त राजकारण्यांक लेगीत 7वें वेतन आयोगाचो लाव जाता जाल्यार आमकां तो कित्याक जावचो न्हय का म्हणून अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाच्या हरी गोविंदान मागणी केल्या। Primary Teachers Federation is affiliating body of state level unions. We conducted Bharata Yatra, 4 Bharata Yatras, one from Assam, one from Kanyakumari, one from Wagah border, one from Gujarat. These 4 yatras started September 5 National Teachers Day. This culmination at October 5 and International Teachers Day at Delhi. This yatra for restore the old pension scheme and a unified salary as per 7th CPC across the nation, and also withdrawal of the hurtful recommendations from NEP and unify and regularize the teachers, Shiksha Karmi, guest teachers, etc. These 4 demands we raise. We are continuing this yatra today. We covered around 5,500 kilometers this yatra. इसी तरह 4 यात्रा है। इस यात्रा कल्मिनेशन के समय वर्ल्ड टीचर्स यूनियन लीडर्स आल्सो भी कम। हमारा रेस्पेक्टेड रामबाल जी का इच्छा है दिस यात्रा सक्सेस हो गया। यू पीपल, गोवा पीपल एंड गोवा मीडिया गिव वेरी सपोर्ट टू अस। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। Restored old pension scheme. Since 2004, the government introduced a new pension scheme. That is very hurtful to us. So we ask all MLAs, all ministers, they are getting new pension, old pension scheme. But हम लोग not get old pension. So we want pension is the deferred salary. Now after 20-30 years work के बाद half salary we have. इसलिए this yatra, this restore the old pension scheme. That is our main demand. The national program, not only Goa. This is a national program. Central government put an order, then they will all MLA and all ministers give you. So we raise the point to all over India. I am Hari Govindan, National Treasurer AIPTF. This is Basavaraj Dorikar, working president and All India Primary Teachers Federation. This is हमारा आपका गोवा का president कमलाकर देश है। आणि सेंट्रलान जसे ते इम्प्लिमेंट केले दुसऱ्या दिवसा गोंयान जातले हे आमकां पूर्ण आशा आसा। गोवा राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे उपाध्यक्ष आसा। AIPTF आयज यात्रा गोंयान पावल्या आणि ह्या मडगांवच्या व्हॅल्यू ती आता येवपाची आसा काणकोणसून। आमची एक मागणी आसा की ओल्ड पेन्शन स्कीम दवरपाची। 2005च्या नंतर न्यू पॉलिसी जी सुरू जाला ती ताका आमचो ओपोज आसा। एकूच उद्दिश्ट दवरून आयज आमची यात्रा सुरू जाल्ली आसा। कित्याक लागून ओपोज करता तुमी न्यू पॉलिसी? न्यू पेन्शन स्किमाक आमकां बेनिफीट ना। ज्यो बेनिफीट आमच्या ओल्ड पेन्शन स्किमीन आसा ती आमकां न्यू पॉलिसीन मेळना म्हणून आमचो ओपोज आसा।